Izbori za članove Saveta mesnih zajednica u Novom Bečeju i Kumanu uspješno su sprovedeni u nedelju 23. juna u ova dva naseljena mesta opštine Novi Bečej. Građani su ovog puta birali 13 članova za Savet mesne zajednice Novi Bečej od ukupno 40 prijavljenih kandidata i 9 članova za Savet mesne zajednice Kumane od ukupno 23 kandidata. Od 10.759 upisanih birača u Novom Bečeju na izbore je izašlo 3.658, odnosno 34% glasača. Najveće poverenje Novobečejci su ukazali kandidatima koje je za izbore predložila Srpska napredna stranka, a koji su dobili čak 3 puta više glasova u odnosu na kandidate ostalih predlagača i time osvojili svih 13 mesta u Savetu mesne zajednice Novi Bečej. Od ukupno 2597 upisanih birača u Kumanu, svoje građansko pravo iskoristilo je 1309 birača, odnosno 50,4%. I u Kumanu su svoje poverenje u najvećoj meri ukazali kandidatima Srpske napredne stranke, koji su i u ovom naseljenom mestu Novobečejske opštine osvojili svih 9 mesta u Savetu mesne zajednice. Izbori za članove Saveta mesnih zajednica na svih 16 izbornih mesta u Novom Bečeju, odnosno na svih 5 u Kumanu, protekli su u najboljem redu, potvrdila je sekretarka izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica u opštini Novi Bečej, Tamara Popov. Sve biračke komisije su bile na visini zadatka, sva biračka mesta su uredno postavljena, opremljena, otvorena na vreme. Nemamo ni jedan slučaj zabeležen ni na jednom biračkom mestu da je bilo kakvih problema. Takođe, izbori su se nesmetano odvijali, biračka mesta su zatvorena kako i predviđeno pravilima u 20 časova. Izborna komisija je sve vreme dežurala, radila, primala materijal od biračkih komisija, sve je bilo uredno, biračke komisije su bile dobro obučene, dobro obavile zadatak na biračkim mestima, tako da izborna komisija nije imala nekog dodatnog posla, osim da utvrdi i konstatuje rezultate koje su biračke komisije predale. Prigovora nije bilo, nepravilnosti nije bilo, tako da smo ovaj put i dosta brzo, a i kvalitetno, bez problema, obavili utvrđivanje rezultata glasanja na biračkim mestima. Detaljni izveštaj i rezultati glasanja na izborima za članove Saveta mesnih zajednica Novi Bečej i Kumane mogu se pogledati u službenom listu opštine Novi Bečej, na sajtu opštine Novi Bečej i na oglasnim tablama mesnih zajednica u Novom Bečeju i Kumanu. Opština Novi Bečej pridružila se danas akciji koju ove nedelje sprovodi Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine pod nazivom Nedelja za čistiju Vojvodinu. Čišćenje pokrajine započelo je u ponedeljak 24. juna, a trajeće do četvrtka u mnogim mestima Vojvodine. Akcija čišćenja u Novom Bečeju organizovana je na 3 lokacije, a u njoj su učestvovali radnici opštinske uprave i javnih preduzeća. Novi Bečej važi za čistu i lepo uređenu sredinu, o kojoj se tokom cele godine stara javno preduzeće Komunalac, ali ne ulazimo u naseljeno mesto i ako se sa puta to tako ne čini, ima dosta smeća koje treba pokupiti, smatra predsjednik opštine Novi Bečej koji je sam učestvovao u današnjoj akciji. Ipak treba očistiti život u zdravijoj životne sredine, a ova akcija je bukvalno lokalne samouprave, dakle ovo su radnici lokalne samouprave, ovo nema veze ni s politikom ni sa bilo čim drugim, ovo su radnici lokalne samouprave ili radnici javnih preduzeća, malo na svež vazduh, ništa im neće biti, ni meni, ni njima naravno, a ujedno ćemo raditi nešto korisno. Imao sam priliku da u sred naseljenog mesta čovjek sa bačkim tablicama, ne kažem iz kog su naseljenog mesta, izbaci punu kesu smeća i to ispred mene. Nažalost, ja nemam ovlašćenja da ga zaustavim na licu mesta, napišem ja kaznu, a on je čovjek produžio kolima. Dakle, mislim da bi morao prvo promenimo svoju svest i da bi to trebalo krenuti još od zabavišta. Mislim da tu ipak ni prosveta ne ulože dovoljno truda u edukaciju dece, ipak je ovo planeta na kojoj živimo, ipak je ovo opština u kojoj živimo. Mi se ponosimo i Tiskim kejem i lepim parkom i sve to, ali džaba vam to sve kada ne ulazu u Novi Bečej, kada ne izlazu iz Novog Bečeja prema Šidu, kada ne izlazu prema Novom Miloševu, ne ulazu u Kumane ili ne ulazu u Bočar, vidite deponi sa smećem. Dakle, mi imamo deponije na koje ljudi treba da bacaju, ne da bacaju industrijsku, ne da bacaju pored puta. Nije problem u auto staviti kesicu, ako već imate nešto da bacite, stavite u kesicu, iznesite, bacite u kontejner, bacite u kantu. To je rešenje. Komunalac detaljno nekoliko puta godišnje čisti naseljeno mesto, ali i ulaze u Novi Bečej, potvrdila je Sofija Blažin, pejzažni arhitekta u ovom javnom preduzeću. Ovo je stvarno jedna fenomenalna akcija gde ćemo mi Novobečejci da pokažemo koliko se mi u stvari trudimo oko životne sredine, da pokupimo svo smeće koje, nemilice neko
nekulturan da kažem baca. To je akcija da pokažemo svima da svako ispred svoje kuće između ostalog pokupi smeće koje se nalazi. Nedelja za čistiju Vojvodinu sprovodi se kao uvod u aktivnosti koja proizilazi iz deklaracije o zaštiti životne sredine u AP Vojvodini, kojom je između ostalog predviđeno da se do kraja sledeće godine uvede zabrana korišćenja plastičnih kesa i plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu kako bi se zaštitila priroda i obezbedio zdraviji i lepši život građana. Nakon duge zime i hladnog proleća, konačno je došlo leto i sezona godišnjih odmora. Shodno tome, većina građana počinje da razmišlja gde će letovati, dok su neki od njih blagovremeno odlučili u kom će se moru kupati ove godine. Ne slučajno, prva na listi srpskih turista svakako je Grčka, posebno ako želite da osetite domaću atmosferu i čujete srpski jezik svuda na ulici. Sve popularnija destinacija jeste i Turska, naravno uz letovališta u Crnoj Gori, tradicionalni izbor ogromnog broja naših putnika. Stariji sugrađani mahom se odlučuju za mirnije letovalište ili banje, a nas je zanimalo kuda vi putujete ovog leta i šta vam je prioritet pri izboru destinacije i smeštaja. Da li idete negde na letovanje i ako idete, šta je ono što vam je važno pri odabiru destinacije i smeštaja? Pa ove godine smo planirali da odemo do Crne Gore. Najbitnije nam je da je smeštaj blizu plaže, da je plaža velika, da je more čisto. Bitno mi je da je smeštaj čist, da su prijatni domaćini i okolina, da je lepo vreme, dobro, to ne može se uticati. I uglavnom to je dovoljno. Ne volim previše aktivne odmore, volim da se sunčam, kupam, plivam i to je sve što zahtevam. Da li idete ovo leto negde, da li putujete i šta je ono što vam je važno pri odabiru destinacije i smeštaja? Pa bila sam već u Grčkoj i bitno mi je da nema gužve, da su cijene pristojne i tako to. Dakle, više volite neke onako tiše, mirnije destinacije? Jeste, pa da, shodno, u skladu sa godinama. Da li vi idete negde na letovanje i ako idete, eto šta je ono što je vama važno kada birate neku destinaciju ili smeštaj? Pa ja sam penzionerka, ali to ja sa ćerkom u dogovoru, ona mi izabere destinaciju, neku banju, sad Soko banju ili Vrnjačku će nešto ću izabrati pa ću ići do... Ona me donese, meni je onda lakše. Dakle, neka mirnija varijanta u svakom slučaju. Pa ja mislim Vrnjačku banju će biti. Tako da, za penzionera i lepo i blizu je tu i tako da preporučujem penzionerima. Da li ideš negde na letovanje i ako ideš, šta je ono što ti je važno pri odabiru destinacije i smeštaja? Pa ove godine nisam siguran da li ću ići zbog posla, ali ako odem, najbitnije mi je smeštaj, cena smeštaja, da li je blizu plaže, vreme kakvo će biti tamo, a mesto nije toliko bitno, mislim, sve je svuda skoro isto. Obaveštavamo građane da će ciklonizacija AD Novi Sad od danas vršiti larvicidni tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na kanalima i barama u naseljenim mestima opštine Novi Bečej uz napomenu da tretman nije opasan za pčele.